Počeli smo, neuspješan dan na pecanju. krenuli smo na pecanje. Gledajte našu tragediju. Evo ga admin i idemo. Dragi moji, Snima iza da se vidi koji. gledajte koji je, to je Ibar. Levo, gledaj levo. Gledajte, kuća jadna, potopljena, puna smeća. Baš te jadni ljudi koji su posadili krastavce, paradajz, kupus, od toga ništa nema. Dragi moji, vidite, mi smo krenuli na to pecanje, Jebali te, dragi. ali ništa, nažalost. Šta kačim to tamo, ej? Slobodno piću, slobodno. Evo je ta bašta. Ova bašta izgleda kao ribnjak. Ribnjak, ali inače, žalost, nije ribnjak. Alo, šofer, samo polako. Ja ću ispasti sa krova. Kuku. Evo vidite gdje mi prolazimo. Kuku, šofer. Ispast ću s krova. Ima igranje, a? Dragi moji, gledajte. Tu baštu. Ulazimo kod šofera u kabinu. Gledajte malo admina. Tera. Malo Neuspješan dan na pecanju. Nažalost. Što gledaju ovi seljaci, gledaj svega. Gledajte te bašte. Bašte. Gledajte. Potopimo sve. Snimamo. Iz RTS-a, ej. Snimamo žalosno što je potopio Ibar. Evo gledajte. Nažalost. Tako da mi danas ništa od našeg pecanja, ali ipak moći ćemo možda upravo, gledajte, krenuli smo ka Gazivodu, krenuli smo na naše lepo Kosovsko jezero. Kosovsko-primorsko jezero. Tamo je naša domovina. To. Neke baki. Snimaj tamo. To bi bilo sve za danas. Vidimo se uskoro.